Wilujeng tepang deui sareng kabayan. Sekarang kabayan menuju makan malam. Tapi di makan malam dinner kali ya kabayan ada yang spesial. Soalnya kawang kabayan dapat kiriman dari Imah Baso Klenger. Tanat. Imah Baso Klenger ngirim kabayan bakso sumsum. Hatur nuhun Imah Baso Klenger. Terus jauh-jauh ngirim bakso na ke Amerika. Dicobinya prok. Mantap. Endol. Dicobi ya nak. Bakso Klenger. Bakso urat. Pulih daging. Jadi baksonya kalau di Klenger mah beda sama lain teh. Soalnya bakso urat sekali. Daging. Hatur nuhun Imah Baso Klenger. Bakso sumsumna atos katampi di Amerika. Mantap. Bang cobain sumsumna. Daging. Pokoknya nggak bakso di Klenger mah mau kecewa. Soalnya semuanya dibikin pakai handmade. Jadi khusus. Bahan-bahannya seger. Dagingnya seger, sayurannya seger. Tidak mengecewakan. Mantap. Tak aja hatur nuhun Imah Baso Klenger. Kanggo bakso sumsumna. Besok kirim bakso mercon. Diantos minggu payun bakso mercon. Hatur nuhun. Hatur nuhun. I love you pula kanggo Imah Baso Klenger. Sukses selalu. Hatur nuhun. Bye.